Žestoka rasprava između Mikija Dudića i Uroša Stanića sadržala je još jedan sukob, koji ima i fizički kontakt, a koji je mnogima promakao. Iako je obezbeđenje pravilo živi zid kako bi sprečilo fizički kontakt između Mikija i Uroša, strasti se nisu smirivale, a u celu priču uskoro je ušao i Jasmin. Obezbeđenje je u više navrata moralo da reaguje i fizički razdvaja učesnike, dok je Uroš nastavljao da dobacuje. U tom haosu Stanić se obrušio i na Jasmina, kome je sve vrijeme upućivao provokacije, a koji je stajao na stepeništu ispred Bele kuće. U trenutku kada je Uroš ispružio srednji prst pravo ka njegovom licu, Jasmin je reagovao i udario rukom njegov prst i uzvratio porukom: "Odmakni se, bolje ćeš proći." Produkcija je ubrzo prebacila kadar na Mikija i Uroša, jer je Dudić u tom trenutku izašao iz kuće, a Stanić ponovo nastavio sukob s njim. Ovo je još jedan nedozvoljeni gest Đurđića jer je ponovo ostvario fizički kontakt sa Stanićem, iako je više puta upozoravan i kažnjen da na verbalne przivke sme reagovati samo verbalno.